米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。O nem no sakachi orib no tamsao go mikumi no gawas。上主的恩典是生命之泉。萨利卡嘎马布隆平安。马拉在kita a milayap do suar no gawas。姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。I satapangan sakatusa at sifang sakaenam atusir suarsa mapuar ko nanom amasalak na laninig no sera amisenger to kakahalay a sera saan。有水从地下涌出来，润泽大地。创世纪2章6节。Sarigagaao Matia o nanom no nemnem ko mikumi no kawas amisenger to orib ita. Tapakai ni ipiklipot no kawas a lumahal a maikas kuno alinguan a orib no mita. To sakachi itser ita amilimak to masa maamaanay a ngaayay at limak a matia o marufitsay ko chi a rusay a kilang。上帝的恩典如同泉水一般滋润我们的生命，让我们的灵命靠着上帝的照顾而成长茁壮，有能力行各样美善的事，如同结实累累的果树。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tabangao o tatlamalumalay kako nakani karlupah no mikumi iso amalu sapahlama ako to sakatanagtag no pasolin no falutsua no mako o nano piklipot iso ko sakararil a chiitser no orib ako。上主啊，我是何等有福！你那丰盛的恩典是我的帮助，使我有坚固的信心。在你的看顾中，我的生命能够长保活力。Pakani i tatamaanay angangan no tapang Ji Yes Kristo amitolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso。愿上帝祝福你，平安。